Mayapayapak po kay kayungan. Kaniting kapag masisyan, yabetala po ka rin kay katawang panalangin. Di makatuking intensyones. Pasalamat dari Orlando Manalang. Special intention ng Rivera family. Irene Nukup, Lizelle Nukup, at Noel Navarro. 80th birthday, Crisanta Catu at Gerald Serrano. Antimurin para ka rin kaladwakang purgatorio, lalong-lalo na Josepina, Santiago Sr., Ernesto, Iluminada, Rolando, Severino, Catalina, Baby Monica, Ken, Dante, Aida at Norma. Sana kadapot makyabe, kindalita pamuklat. Aldo
King lagyuningig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kaya kayo. At kay ko ang timurin. Maya payabak po kaya kayungan. Maya payabak po amo. Kaluguran kong kapatad, masakit yang luguran ng Diyos, king karing kaparatang tao. Nya pasibayad wan tamo king Ginoo, ing at king metong ing patawaran da katamo para karing kay katang pamagkulang at kasalanan. Ginoo, itang anak king lugal anong nututong masakit ing biye, ikapalayta o Ginoo at era ka aluguran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo, itang malama rineng dayuan ang mabibiyebusal mi, ikapalayta o Ginoo at era ka balong luguran, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, itang pamilyang malapit kita kaya kami, may kabayad ka rin kayang utang, ikapalayta o Ginoo, at masakit lang luguran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, patawaran o rin kasalanan tamo, at idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Kapurihan kaya ka, O Diyos, at igpamning ginuming Yesu Kristo, alang sikanan para king kaya pa na magmula king kaya kang kasunduan, at alang pangakong panenayan na inalok ning lugod mo. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan ming tanggap king kaya kang tipan, at ipagkalom mo kaya kami ing lugod tupad king kaya kang kautusan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam ta po king mano ning Ginoo.
Pamasangibat king libro ng Exodo. Ingino nga na kang Moises. Sabihan mo ini, karing anak ng Israel. Eye liligaligan, ni eye lulupigan, ing nino bang taong dayuan. Ganakan yu, king meging dayuan kayo, anyang kanitang atsu kayo, Ehipto. Eye alipustan, ing mebalu, o ing ninumang ulila. Nung alipustan nyo la, pihulang maus pasawop ka na ako, at ako ing ginu, pagibatan ko la. Mikalatang ing kakong kasbo ko, at pamatenda kayo, king kapamelatan ning gera. Mga balula ring asawa yu, at maging ulilala ring anak yu. Nung paparam na kayo mang salapi, kenuman karing memalen kong kalulo, kayo makyapos karing usesero, at sukat adwanan patubo. Nung tanggapan niyeng anting pekasangla, ing balabal ametong tao, sukat yang ibalik kaya, bayo ya lumbog ingaldo. Uling ing balabal, yamong kabud, ing malyari ng panakap, king katawa na, para dimlo. Nanu ing ulasana, potang matutudya. Nung maus yung pasawop ka na ako, pakiramdaman ke, uling ako, tunay akong mapagmalunos. Ingamano ning Gino. Salamat kin Diyos. Dalita pakibat, ing pakibata mo po. Kaluguranda ka o Gino, ika ing kakong sikanan. Kaluguranda ka o Gino, ika ing kakong sikanan. Kako ing Gino, antiyang batong maragul, mumugun. Antiyang pader amatibe, ababye kaligtasan. Ka na akong Diyos, batuyawaring pagsantungan, ang magluwalo ka na ako, at antiyang kalasag ko. Poryan niya ang Ginoo, nga akong pukulisak, at milagtas ko karing sabla kong kasalang.
kakong ginuma biyeya. Mipuriya kakong batong santungan. Ing Diyos at talaga pagligtas kuyang poryan. Mga ragul at agumpe impigkalub na kingkeyang ari. Pepakitaan me king manatiling lugod. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat, San Pablo, Carintao, Thessalonica. Ikityu nung makanano keng miyabiyabye, busalyo. Alaking aliwang sisikaswan, nuning kaya kayong ikakayap. Makyapos kayo kaya kami, at king ginong. Tinggapye ing mayap abalita, at uliniti, dinalan kayong dakal akasakitan. Makanyan man, may natili pa mo rin kaya kayo, ing tula apigkalob ning banal ay espiritu. Inya naman, meging pialimbawan, da kayo ring kapatad, karing Macedonia, at Akaya. Uling emu ing miras king Macedonia at Akaya, ing amano ning Ginoo, king kapamilatan nyo. Nune mikalat karing miyailwang lugal, ing balita, tungkol king kaya kayong kasalpantayanan. Inya kailangan kaya kami, ing magsalita pa tungkol kaniti. Ila na mismo ring mamalita nung makanano yang tinggap. Ila naman ding sinabi nung makanano yung paying gulutan, ban sumuyo king tune at mabyejos at manaya king pamagbalik na iba't banwa ning kayang anak. Jesus, ape pasublyan ng mebye. Jesus ya naman, ing magsalita kaya katamo, king paintungol ng kasbuning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Ing lulugod ka na ko, pamintuan na la ring amano ko, luguran nengig pa ko, at tingig pa ko, ako manuknangan keya.
King Ginoo manatili ake kayo. At keko antimurin. Pamamasa king Maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Mitipon langan ding pariseo niya nga balitan da nung makanano na lang sera asbuk Jesus ding saduseo. Ating metong karela at utong biyasa tungkol king batas, mengutang iya kang Jesus, baneng pakirakpan. Kitang na, Maestro, isano po ing pe kamaraguldiling kautusan king batas? Pekibat ng Jesus, luguran me ing ginung kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing peka maraguldiling kautusan, at ing kadwa kawangis niya naman niti. Luguran me ing kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Stands on 2 feet, not on a single leg. Nga naning ating sinabing makanyan, love stands on 2 feet, not on a single leg. Kambalang kautusan po, lugod kay ngapong Ginoo at lugod kaparang tao. May ngarila pong adwantaram naning meto nga gunting mitatayidla. Mitatayidla, di ba? Ding intaram na rin gunting, ngayon mo api kawani. Nung ali, useless yung gunting. Makanya niya naman, alalang kay aliwayan. King adwantaram ning meto nga gunting, ing lugod, love of God, and love of neighbor. Nano pong buri ng sabihan, ning mitatayidla, iring lugod, apong Ginoo, at lugod ka parang tao. Nanong buri na sabihan ita, na kambala, mitatayidla, ing lugod, apong Ginoo, at lugod ka parang tao. Ing metong pong buri na sabihan niti, iyapin nini, ing lugod king apong Ginoo, mayakit siya at mipatutuanan king lugod, kaparang tao. Love of God should be manifested through the love of neighbors. Kailangan ing lugod tamo king apong Ginoo, pakit tayo, patutuanan tayo, kapamilatanan ning pamaglugod tamong kaparang tao. Do you love God? Kaluguran niya, Lord. Siguro sabihan tamo, 101% sabihan tamo, yes, we love God. Pues, nung kaluguran niya, kaluguran tayo, in Diyos, dapat ipakit tamo at patutuanan tamo ini, kapamilatan na ning lipotang lilingapan tala, ding mangailangan, potang sasopan tala, ring kababayatnan, at luguran tala, ring kay katamong kasalang. Sabihan mong kaluguran may nga pong Ginoo, nganapin St. John, kapat mo akakit, kay bate may agyung luguran ng kapapara mong tao, tuto, ing lugod mo king Diyos ita, kanita, nga nang San Juan, di ba? So, kailangan nilugod tamo po king apong Ginoo, patutuanan tayo, pakit tayo, kapamilatan na ning lugod ka parang tao. Potang sosopan tala, ring kababayatnan, potang lilingapan tala, ring mangailangan, at potang luluguran tala, pati ring kay katamong kasaman, pati ring kay katamong kasalang. Ating pumetong nga kwento, aga na ka, kay linubya kay ang isip ko, ting metong anak, kaya, kay ba't mag-lunch na lamo, pintala ni Imana, nga naman niya dyan pera, saliya ka nung, tingnan saliya merienda. Nakakukulitan ni Imana, ngayon nga ng Imana, ali, mag-lunch ta ng mga tana mo, niya yung nakasasali, nga na, o migtampuye ng anak. Migtampuye ng anak, kulingin na dininan pera ng Imana. Ngewana, linwalya, milaya, mintay keng uling baler, malapit siya keng bundok.
Hintay kayang bundok, karina pepalwal ing sakit na loob ning anak nga na galit ako sa'yo, galit ako sa'yo, galit ako sa'yo, nga nang ning anak. Amalati. O ning kayang bundok, balay pumatang ati kasi namin, mage ko. So, nung ba, galit ako sa'yo, nga na babi babalik, galit ako sa'yo, galit ako, mage ko. Uli na niti, mitakutan niya yung anak. Mitakutan niya, minuli yan pa si Bayo. At sinumbong niya kang imana. Nga na, mama, ating mumu, ating multo king bundok, ano. Talaga, nga ng imana. Uwa nga na. Tara, lamentaya nga na, tiki na imana, yung bundok. Anyang kay, asa ng, ano kaning multo, nga ng ima. Nga kay, sinabi na ng anak, kita, inulit, galit ako sa'yo. O, yung, babalik kita, mage ko. O, nga na ng ima, king anak, ngeni nga na ing sabihan mo, love na love kita, nga na, O yan, sinabi na ning anak kita, yung kilisak na. Siyempre, yung mag-echo, ita na, love na love kita, nga na. Po, itang babalik ka, boses. So, yapin po itang ausandang law of harm, what you sow is what you reap. Nung nanong ke kang tenam, yang ke kang pupulan. Nananita. Po, nyanong tinanam kang lugod, bibalik ke ka ing lugod. Nung tinanam kang paginagit, yang mibalik ke kay ka. As simple as that. That is the law of harm. Nanong ke kang tenam, yang ke kang pupulan. Ay ano talagang kaluguran tayo, ingapong Ginoo, tanam tamo ing lugod. Kapamilatanan ing pamaglugod tamo, karing kaparang tao. Po, kanita tamo mo po kaluguran kapatid apatutwanan ing kaluguran tayo ing Dios. At yun lang pong pinost kayong Facebook, balo nung ikitseta. Talagang may paluakuan niyang ngalbengke. Detang minda, mima. Di ba? Itang anak, pasali yung, teenager na pa yung anak na, pasali yung PS5 pa, PS5. Wala siya sabihan tamo computer, latest computer. So, pasali kang imana. Anyang kay, edi maglakad lang mga yan. Oiting kayang buri ng regalo ng imana kaya, itang peka mal, latest itang PS5 o computer, oiting buri ingadwa na kang imana. Ngayon, kabang maglakad lang maling marimla, maka-jacket siya, may mantsaan niya, may renatan niya, itang jacket na, ning anak. Kay ba't likas ne? Ugsene, bababa. Binawal ng imana, pinulot niya itang jacket ng ima. Pinulot niya. May ugse nga na. Alay, marnat niya nga na ning anak. Kung niya kailangan niya, marnat niya nga na. Kadi, pinulot niya ng ima. Kay ba't sindura yung pamaglakad da. Kay ba't may nga laking metong restaurant. Anyang apit na niya pa itang pasta. O tikman niya mo, ni nga nakitang in-order ng pasta, bisa, naburing kisanan. Kaya ba't kinuha na itang plato, pidokanan kayong pasta ng in-order na, yugse na kitang basura, binawal na yung, pinigil na yung imana. No, yugse na sa. Aliyan na, mabsina ako nga na ning anak, kung na kayo mabsina ako nga na. Yugse na sa anali, kinuha na ning ima. E di kabang tidalada, sindura yung pamaglakad da. Kaya ba kanita, yung ima, kaya balagan niyang 25 cents. 25 cents. Kaya ba't, anyang papakuha niya, kaning anak na, itang 25 cents. Kaya ba't, ay, kali mo na yan, anak, pildak na yung makanyan. It is just 25 cents nga na. No? You don't need it anymore nga na. Pildak niya pang makanya nga na. No? O nangima, pinulot niya. So, kay ba't sindura yung pamaglakad da? Ay, tuki ka kanako nga na ning ima, kay anak. Anyang anyang atin katang puntalan nga na. Minuna, ikine ning ima yung anak, pintalan da itang matwa. Ikaya, homeless. Kanyang
Bala mo kanyang dalan, bala mo kanyang station, darin tren, makanyan, maka-expose sa kendimla, binyen itan jacket, itan jacket na ning anak, ayukse na binyen itang matwa, haling talagang marimlaya itang matwa. Kay ba't na nita, sindura yung pamaglakad da, ti katapapuntalan nga na ning making anak, pintalan da naman itang magpalimus, tanupan niya, binyen itang pamangan, nitang ningimaki itang magpalimus. Kaya ba tayong tinggap na itang matwang lalaki, itang pamangan, inaus na itang anak na? Inaus na ito niya palang anak kamalatita, talagang alos aduana yung aldo, kaya mamangan itang anak na. So itang pamangan na binyen na itang inda, binyen na kitang anak na. Nakalasalamat nga na, nagpasalamat kitang matwang magpalimus. Katlo, sindura yung pamaglakad da, bayo katamuli at yung katamapuntalan metong nga na ning ima kitang anak. Titikianan ng anak. Kay ba't nanita, impintalan da, matwayang babae. Matwayang babae na for so many years, akakit ing anak na. Akakit ing anak na, namimiss na ning anak na. Ngayon, rempera na, para makauli para akayabe ning anak na, kulang lang 25 cent para makasakay ang bus at makauli itang matwang babae na para akayabe ni ing anak na. Uling maluat ni pamlesya, alayang palaboy iningima, kanita talagang aranasana itang dikendimla, talagang gagalunggungya, pero ating taong memye jacket, kanaku, nga na ningima, kwento na kay anak ng ini. Kay ba't nga na, aranasan ko na patang meranop, nga na, kabira-bira ating mamayap, atawong, anyang akit dako, dininanda kong pamangan, nga na. Kay ba't nga na, itang, ala kong pera nga na, makanyan, ningima, kay ba't ating mayap atawo, ala kong tuknanganan, alabas ng dako, dininanda kong pera, nga na, ningima. Anya pong damdaman ng ikwento na, ningima king anak kaita, nga na ning mekibat ning anak, ma'am, forget the PS5, tang computer pasalina, kalingwan mo na yun nga na, I don't need it anymore, nga na. I don't need it anymore, nga na ning anak. Nga po. So, ay katamo ito. Kwento kayo po yun, puri ko sa, what I'm trying to say is, nano man intena mo, iyang pupulan mo. Anya nung ilugod yung kaya katangi tanam. Kay lugol mo naman yung kaya katamong pupulan. At yan po ingamanwana kaya katamo ng Ebanghelyo ngene. Ing lugod tamo kingapong Ginoo, dapat parati tayang patutwanan at pakit kapamilatana ning pamaglugod tamong kaparang tao. Kapamilatana ning pamaglingap tamo karing mangailangan, king pamanyaw tamo karing kababayatnan at karing potang luluguran tala ning kaya katamong kasal. Ang uling ginumis mo na nung sinabi na, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Na anuman gawa mo, karing kapatad mo, kakumo, depatan iti. Sasalpantaya ko king Diyos, sikpang mayupayang tuto. Di na lang kimban matyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong ng ginutamo, pengagig mo payanin banala yung Espiritu. Ibait ka Santa Mariam Birhen, ginasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, inipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubiyang mebe, kay patasya banuwa makaluklok, mananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ang pumenga mate, sasalpantaya ko, king banala yung Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak da rin Santos, king pangapatao da rin kasalanan, king pangsabdi ng mieding mete, at king Bie Alanango. Amen. Kimbalang panalangin, ikikatamo pong pakibat Ginoo, pasulungan mo ing lugod mi. Ulitan tayo po.
Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ban Gino, pasulunganongan, ding talasal pantaya king lugod na ning Diyos. Ban aluguran tayo, king mabilog tang puso, mabilog tang kaladwa, at mabilog tang kaisipan. Ipanalangin ta king Gino. Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ban Gino, gawa ng mabye, at gugunyat ing lugod, daring sablang tao, karing kapararang tao. Ban alugulan tala, antimo ing sarili tamo, ipanalangin ta king Gino. Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ban Gino, ibuklat no ring puso tamo, karing mebalo at ulila, karing alang tuknangan, karing alang kapanintunan, ding masakit, at ding ating kapansanan, ipanalangin ta king Gino. Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ban Gino, papanatilya ng mabye, ing lugod tamo, hanggang karing ating utang kaya katamo, o karing pikaw yutangan tag kwalta, ipanalangin ta king Gino. Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ban Gino, kasya na ing lugod, naniti at din sablang komunidad Kristiyana, ban ingatan dala, ang giyang ding masakit diling luguran, ipanalangin ta king Gino. Ginoo, pasulungan mo, inlugod mi. Ngeni, adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. At titinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makyabe tampo, kimpa magkanta kindalit, kimpa magsadya karingayin. Sarili
Manalangin kayo kapatid, bahin kay katang daon matanggap para paning Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapana sana ning Ginoo tindaang karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, daraon mila keka, retingay ng sakripisyo, kaya kalasan ng tanggapan, papagbanalan at bendisyonan, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman at iliya kaya kayo, At keko ang timuri. iyat nayo rin puso yo, Makayat nalo king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulin yung pasalamatan na kang parati at numan karino higpa. Diyos king alananga at lubos mayupaya. King kekan lugod binukod mo kami pang ipakilala mo yung kekang karangalan. Agi ang gilutan na kapauling kasalanan, may ginawa ka pamuring paralan, bang makapagbalik kay lubkeko. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles karing banwa, ngamingan babye, kapuryan keka. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulini tapag para lampumi, pabanalan mo sa naretingayin kay Espiritu mo bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Esukristo. Payuyami daon ku sanlug king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasune at binye karing kayan disipulos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye iti ingkanakong katawan amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis karing kayan disipulos at ngano, tanggapan niya iti kungan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, pangketa may patawaran ning kasalanan. Taptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini kaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pangasupli ng mebyening anak mo, darawon mi akekay ting tinapining biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ipepalyarian mo kaming matampang talaka, darapan mo bang sumuyo keko.
Mapakumbabaming pagamuamugi kami nga sana makisan metong king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal Espiritu. Ganakan may pain Santa Iglesia makalaganap king mabilo gayato, bang miganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ake kaming Obispo, at ting sablang pari. Ganakan mula naman ting kapatid mi Pepe, inawan at maninayang subling biye, aning sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana ginuking maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Pangkayabe ng Mariang Birheng Induning Diyos, kayabe ng Apostol ating sablang santo. At inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben na at kaya, ikpang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Gini abi-abi tamo pong maus, king ikpatamo nga tsibanwa, king mismong panalangin at iruna kaya katamo ning Ginoo. O Ginoong Jesucristo, sinabi mo karing kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Nemo sana babalik dan, ing kaya kami kasalanan, nunilawan mo ing asalpantayanan, ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kay Kohan Timurin. Bakit tamo po yan misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Peace be with you all. Peace to all of you. Peace be with you. Cordero
Kaluguran kong kapatado ining kordero ning Dios, ing ginutang Yesu Kristo yung milalako king kasalanan ning yato, kapalat tamongan nganing kukumbiranan tanggap kaya kaniting banal a pamangan. Ginoo, kumatang tanggap keko, dapat ikas na yung amano mo, kumayat na. Ang katawan at daya ni tang Yesu Kristo, dala na katangan sa nanggaking biyela nangga. Amen. Katawan ng Kristo. Karin pong kaya may sisimba live streaming. Si Claude Tamo ban pa nga dyan, in the batay spiritual, yung pamakinabang. O Isus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan o sakramento. Kaluguran da ko, may gitkin sablang bagay. Ku intanggapan da ko. Dapat pauli na ningyaning pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ko, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan yung sarili ko keko. Emo sana'y paintulot kapilan mon, yung mikawani ko keko. Amen. Horatio Imperata, itamungan po. O Diyos sa higpami, lalapit kami keko,
kaniti masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamateno karinda kalatao. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo rin doktor, narsis at din sablang nilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Lord at ang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo Lord at ang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alangagang kapaynawan, det ang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap din sabla, at ban makasaw kami, karet ang atsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ko, ing patukunangan mo no, ing pangakalat ng virus, at ing pangakabos mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari kambe mo, king kami ito nga ni Banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananggaw. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanalbalanan ay hindu ni Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya akanunuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldalan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulo namin Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo king kayang kaganapan, kilubding puso mi, ing pamakinabang a pakisuluan mi kaniting sakramento. Mananas sana iting pamagmasusi mi kabunga karing biyemi, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Bayo po yung bendisyon, papabalo mi po na mag-resume niya po itang 5:30 p.m. 5:30 ninggat panapo ng misa tamo keng tutuking Domingo. So po keng tutuking Domingo, ibalik niya po itang 5:30 p.m. Mass. Po, pakisabi na mo po kareng eme kasimba, kareng etang akayabengin na atintana pong 5:30 p.m. Mass starting next Sunday. Okay? Ingino, salamat po. Ingino manatili ake kayo. at kay ikaw ang timurin. At bendisyonan ako nga ninyo sa mayupayan tutuang ponding pamilyayo. Ingig pa ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Hingmisa daon tanem tanak king kapayapan at lagi tantandaan na nila mi kakawani lugod king apong Ginoo at lugod kaparang tao. Salamat king Dios. Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Dakal pong salamat. Payapayabak pa si Baiter. God bless.